It-tieni jum konsekuttiv ta' żjarat fi bliet kapitali Ewropej waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea laqal lill-Prim Ministru Joseph Muscat mal-Prim Ministru Grek u l-President u Prim Ministru tar-Rumanija. Il-bżonn li l-Ewropa tagħti importanza ikbar lid-dimensjoni soċjali u l-kwalità tal-ħajja tan-nies kienet diskussa f'Ateni bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Prim Ministru Grek Alexis Tsipras. Bil-Prim Ministru Malti jgħid li Malta flimkien ma' pajjiżi li jaħsbuha bl-istess mod se jkomplu jafsu biex l-aspetti soċjali ikunu parti integrali mis-suċċess tal-Unjoni Ewropea. Bħala żewġ pajjiżi min-naħa t'isfel tal-Ewropa kienet diskussa l-importanza tal-Mediterran. At the beginning of the third month of our presidency, which is trying to give not only a European impetus but also a Mediterranean impetus. And I know that this is very close to your heart as it is close to my heart, and I think that the initiative you started some months ago where we started meeting as Mediterranean countries is yielding already some positive results, not in just saying amongst ourselves but communicating our perspective to the rest of Europe. Iż-żewġ mexxejja qablu li l-Ewropa mxiet il quddiem fil-kwistjoni tal-migrazzjoni iżda li fadal ħafna xi jsir mill-lat ta' solidarjetà effettiva. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Tsipras faħħar il-progress ta' Malta waqt il-Presidenza Ewropea u qal li jappoġġja l-prijoritajiet ta' Malta. Tal-istess fema kien il-President Rumen Klaus Iohannis li iktar kmieni tul il-jum iltaqa' mal-Prim Ministru Joseph Muscat fir-Rumanija. Id-diskussjoni bejnu u bejn Muscat iffokat dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea u dwar it-triq li 27 stat membru jridu jieħdu l-qudiem. Iż-żewġ mexxejja qablu li l-Ewropa għandha tkun waħda, maquda u bbażata fuq solidarjetà filwaqt li kulħadd għandu jifhem li l-istati membri jimxu pass differenti minn xulxin u dan għandu jkun irrispettat. Mal-Prim Ministru Rumen id-diskussjoni ffokat fuq Brexit dwar l-esperjenza tal-Presidenza Maltija bi preparazzjoni għal dik Rumena fl-ewwel nofs tal-2019 u dwar fondi Ewropej. It-tur Ewropew se jissokta nhar il-ħamis bi żjara f'Ċipru u fl-Italja.